Abanyarwanda barimo barahungira mu karere ka Kabare muri Uganda gahana imbibi n'u Rwanda bavuga ko bahunga inzara. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi yabaririje ibyabo aratubwira ibyo yamenye. Hashize igihe gisaga ukwezi abayobozi b'uduce two mu karere ka Kabare duhanye imbibe n'u Rwanda bavuga ko hari Abanyarwanda basaga 120 bambutse umupaka bakinjira Uganda bashaka icyo kurya, bavuga ko iwabo inzara ibishe, akaba birirwa bagendagenda mu ngo z'abantu basabiriza ibyo kurya, ariko kandi ngo ntibashaka gusubira iwabo kubera ko batinya ibihano bikomeye byabahabwa baramutse basubiyeyo. Kurikije abayobozi n'Abanyarwanda ntibasiba kwambuka imipaka nubwo iwabo hashizweho inzitizi zihambaye zo kubakumira kugira ngo batambuke imipaka. Patrick Keywa ni umuyobozi mukuru w'akarere ka Kabare yabwiye ijwi rya Amerika impungenge bafite kuri aba bantu. Ati ni ikintu kibabaje kubona ubutegetsi butemerera abanyagihugu babwo gusubira iwabo mu mahoro. Ubutegetsi bwa Uganda bwemeje itegeko ryo guhora bufunguriye imipaka abahunga ibibazo bitandukanye mu bihugu byabo. Ubu icyo turimo gukora ni ukubafasha. Ndasaba n'abandi bayobozi bagenzi banjye mu mirenge n'ahandi ihanye urubibi n'ahandi naho abo bantu bahungira kugira ngo abo bantu tubakire neza nk'impunzi kugeza ubwo bazajanwa mu nkambi mu gihe ibibahungisha iwabo birimo kubonerwa umuti. Ukuriye umutekano muri aka karere ka Kabare Gadi Rugaju we yabwiye ijwi rya Amerika yuko ikibazo bafite ari uko abahunga u Rwanda benshi bafite abavandimwe babo hakuno y'umupaka muri Uganda, bityo iyo bageze mu gihugu bagahita bihisha mu bavandimwe babo kuko uduce twinshi turi hafi n'umupaka w'u Rwanda duturiwe n'Abanyarwanda bakera babaye Abanyarwanda ku buryo aribo bakira bene wabo, ariko ngo abadafite aho bashikira bamwe bitanga mu buyobozi nuko bakakirwa nk'impunzi, ariko abo bakirwa impamvu batanga zibahungisha ngo ni ikibazo cy'inzara kibamereye nabi wabo. Yongeyeho ko hari n'abandi basore babiri b'Abanyarwanda baherutse kurasukwa n'abasirikare b'iwabo bagerageza kwambuka umupaka bakinjira Uganda bafite ibikomere by'amasasu, bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Mbarara. Bwana Ntegamahedeus hamwe na Twesigomwe Albert, abayobozi b'uduce twa Kavu hamwe na Rugarama hafi n'umupaka w'u Rwanda muri Uganda, batubwiye ko byifashe muri utwo duce. Bari kwisha nibije bari kunga uwabenjara esharu yijura abasirikare twine abo kuturinda. Iyo baje baza bahunga inzara, umupaka w'iwabo wuzuye abasirikare, akaba rero bambuka umupaka batinya gusubira aho baturutse, ahubwo bakatubwira ko biteguye kugwa ku butaka bwa Uganda ariko badasubijwe inyuma. Birirwa basabiriza bakarara aho basanze, ubahaye ko basamura bakarya ko. Ahubwo ikibazo kiriho nuko tutazi niba badashobora kutugirira nabi. Turasaba ubutegetsi bwacu kudushiraho uburyo bwo kuturinda tutazabyuka tugasanga badukoreye ibindi bintu. Ngo ubundi batakija kuturumba nyekiro tukashanga babashisha amagara gitu. Nibija buri zoba barara umucanga kandi tukibabuza. Ati baza buri munsi bakarara mu biturage byacu. Bamwe iyo tubasabye indangamuntu aba bari ntazo bafite bakatubwira ko bazitakaje. Aho rero tukabaraho twabashira. Mu gace nyoboye fitemo imiryango 3 y'abagabo, abagore n'abana basaga mu 10. Iyo tubabwiye gusubira iwabo batubwira ko bagezeyo bafungwa cyangwa no kwicwa bakicwa. Iyo twumvise kwicwa rero tubagirira imbabazi tukabihanganira, ubwo akaba dutegereje icyo leta igiye kubikora. Tugambe kigambo cyo kubita tuguma turi kubarunda mpora kwa district bagere ubuyambo batwereza. Mu gihe twavuganye na Bwana Gadi Rugaju kuri umutekano muri Kabare, yatubwiye ko bagikora ubushakashatsi ku buremere bw'ikibazo cy'abo Banyarwanda barimo guhungira mu duce twa Uganda duhereranye n'umupaka, kumenya abashaka ubuhungiro kugira ngo bashikirizwe inzego za leta zibishinzwe, kandi abadashaka ubuhungiro bagasubizwa iwabo kuko igihugu kidashobora gukomeza gicyumbikiye abantu badafite aho babarizwa. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.